macho kasual le kapan le katin belo siman selo tete ka khandu ko tibi no ma chun tete khanin cross chuma atai kai kaban chun ta lai chi fam thong khat ka chia so bul paniom tu chun chu boy padan ka ni ki soma amun ko tum lai rau ati tuan kan to mala te ne khan da chan kan den halai akan tu ni ma chun menong pani tiang chon pakat long si long se le te khan nak le e ma chun ni suan ma ka si tia te nan khana ro soma vai lam chunga hi ti fam ni Siman seloni na si sukri ni vai lam chunga kan sual na ka pala pe te chu ini atu abat yo ken e ma ba sual na pa na pia te chu vai lam chunga fra chunga ti la ka ken chu le ni jin si su ka kai lai ni thar kan lai ti ta ka put ba khong cha ka chi lo si lo ni mon se le ka ka te ka mi lo ka pe ka na lai kan khan ni ti ka boy pa ja ka ni lai akan sampai lebih susah tak macam lagi, jika main, usah ditengok lagi, pandi patung, asyik dulu minum macam dulu kau siapa lau, kasualan apa nak bersuai nak cukro cuma tin, inket sisi jangan lagi lain inket tak boleh malah lain inket kau dua, cara berlawan misal dilani, nanti ini kalau lain sudah menculai. Julia wajo, macam jure sama jure ni. Baiklah jaga maya setan kedua, kilo ni asak lain. Jujur, kan cuti dua, kan ini kan cuti dua. Tolong saya, kau nak tolong saya mana kan ni kirai. Kedua, PT akan lebih rumah cuti kita nak Vietnam. Kan ini, tu sila kan thong thasam ni, kan dinna kan sual nak, akan sertu patian, akan jatuh, boy Yesus Kristus, tu jing cana hin, kum thong hin kum lainga, cuma kan sual kan pal nak dia teju, kan sual nak kum thong kum lain cuma, kum lainga, nun thar kan info nak kan sual nak kan dia te. akan sertu patian maile akan tentu Yesus Kristus maile tuzin jana nulpa ulana vial de nak cunga nasina kasual nak vial de nasina kawan punthan wai pada kan so nak tempiat kose kanun nak thar akapetu boy pa chu sko se setan galua ai lam ka kampaya setan galua kirti lau in isuzul
Susudinga, susudingin, jagam nakami, dilawin, suding dilawin jagam nakami, dilawin, jagam nakami, suding dilawin, jagam nakami. Susuling hanatin dia cengong, susuling hanatin dia cengong, susuling hanatin dia cengong, susuling hanatin dia cengong, bilau, bilang kalau sulit kesukaran, kalau lewat lari long minang muncul nak canum korik jadi kan tu ni punya ni cah kapal suara cungai tiang lo atau koloni pakai bunyi di bentuk sukan umlo cah kaki yang su hendak pelajari kan zumi pada lak dingin